Kani gari kajing yai kejat kabajingai kumbasan kilometer ai. Malikio sya ulum penak kendeng bulan Napok Riboy District hagaba hapo uni ulum dan ruk kalau kentang berkumjuru ke kram lembit. Kini kebentah kabadan kini ke sepak marian ya kabala penlong yang bakal jing kerku kejung ublai kadi kabahap apa kasnong paham skan. Ya kini kajing yai kejat nak kabdaban penpaunam ya kini kejaka bakanong kum kewei nak kita spot nak kejaka jengok kai pertai. La penlong dekat Rivoy Tourism and Development Forum. Kini kita ke kram lembit, akabangila banyu isya ye ke lembit ki baher, wat ki basno apa jo kadi ke kram. Ringkat kajian dalam ru kini lam juga Rivoy Tourism Development Forum dalam ru tourism officer Napok Rivoy District bat kiwi pat kisam laj pecim batalang kuntup ru ubak ponong do tourism minister balang kongsan bat ubak Melbourne sim balang MLA jong kanong po. Hampir lu ilawan dak kejak seduk seni sisa kalong ka basu tenan basu kmen bagi i kilung kiwa kenang ba kajintu jo ka forum La pelong ru ya kajak kum ju ru ka cultural program hakadi kejaka kenang ban kring ikipat ba kiwon jo ka syakadi kejaka. Jengok ya ka kram lembit hang ne po penak kendeng right nong lundok haki por ki beladem ila juyo ahi banwan hakene ke jaka but yisutu ya ka jing kordor jong ka jinglong jong kane ke jaka kabadan hapo kini kilum jong ka Rivoy gitu but ka jingdon ke jong kane ka krem hangne kalau kau ini ki benta ki bapen i ya ke jing ruspa jong kane ka ri ka dong ka than ka bi ki jong ke jing ruspa mariang ke jing internet ki lum ki wa bat ke jing don jong kini ki lembit ki basong ki basa ha kane ka krem kalong sisa kaba gerbang hadu kata-kata bat kalong sisa kaba aimen sim yangi kinong song snong footpath na krem lembut syadu sengat umngai umbam habawan kinong jengok kai jaka songkrai ya kini borok nan lemba tourism officer ni penkrek ya ka plan in prioritize buat ya kini na ai kajungkular ba nginle marmar tabang adon kam ya kecing etai ringkat kajongpi but long ru kibak luit mensim ba ngin etai ringkat kidon kisnong kiba ong nikwa ekta
tengok orang nak mentah kata ni benda kum sarkar kum no yang sarkar tu shuan shushna bet king wasa nang ni sekmat ni ka bai bangi ti idon bun ke ni kran mentah itu joint venture idon ki jaka ki ba ngitip pila pen bet pen biang napi idon ki bang ki snong ki pemla ki padan ke kapasiti tang ke kapasiti pen penyat tu kimpat la ti kumno gin IT haki kidan ki snong ki ba benut balada dei syaki wepat ki benda di India we utore sebelum dei bandunai ka sanspa tengka ka bayrum hangi ki untuk ai ka no fimon don ba ai tengka kumno kala bonlong tiga ni berokat ke dei kita ka ba ngikran capacity building di dalam nasyim syukur ni ko pokojopi aku beli nang benda kini dalat ke bangyo yo banyak keduk kumni lemba jong Pak Meral lokal MLA jong pi ngin penting kena ba ke tourism kan sustain ya ke kamai jong kini kedong ke jong pi pidan hajan babat ke Assam kepala biang bun di facilities ki surok ki hotel andai hidon ayu lereng iklan hot beliau di tangannya lentina Assam lesi sak shibit arwit ke babun ke internet ke bakring ki krau ki betap ki kram ki kro ki puban sentiu ki skut ki sem ki dok borok ki dan hangi ha kecela ke jongi dingin pendon kabir ta kesasisin ke boleh nak betak ni ke lat bapipli bengiok banyak keduk ni nginang ya try shit have nang ni syakmat but nan penting kena ba hakasin ke bangin wan ke next trip te ke bangin wan bangin inaugurate itu ni bangin snag mo ke dah kata bagi ni kedin boleh sebut ni pi way